like many other Invoicery freelancers. You can read more about all the advantages you get. This is where the convenient customer journey begins. We call it Mastermind. Den næste, det er contentproduktion. Vi er specialiseret i at lave video, podcast og anden content. Så gå ind og se filmen, læs historien, så er jeg sikker på, at I får en masse gode argumenter, som I kan bruge. It's a city with a population of 55,000 people. So there would be no more than 350 meters from a logger to every citizen. Og derfor har jeg i dag meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.